He aha kei roto i te pai reka rawa atu o Aotearoa. Koera te tino pātai i te rangi nei i te whakataetae pai reka o te motu. Neke atu i te ruatakau ngā kai whakawā, e whakawā ana i ngā pai maha, kia puta mai ai he toa. Tārahu ana te kimi ko tēhea te pai reka rawa o te motu. It's a big job, yeah, so everyone here is pretty busy. He Māori no te rāwhiti kua tohua hei kai whakawā. Oh, kei te pai, kei te pai. Ko tā Tim Aspinall, he kimi i te toa, ka riro ia te whitu mano rima rautāra. Have a check over to see if it's what we like. You know, vision, you know, the Māori thing. First thing looks good, kai looks good, we get into it. He tata ki te rima mano o ēnei kua tonoa mai i nā toa whārau hurinoa i te motu. Ana kia whakawāngia kia ki te keia wai te pai reka rawa o Aotearoa. We only just finished and we started at 7:30 this morning, so that was, it's good to be a part of that. He kai rongonui ki te Māori te kōhua, rā te poaka me te wā takrehi. Engari i aia nei kua whakaurua ki roto i te pai. I'd like to try that. That's the way to go, because we've got to be creative. You know, the world is changing, we've got a lot of diversity, so why not bring the, you know, the Māori culture or the Māori foods into the pies. I tua atu i te whakataetai i pātai a ke mātau, ko tēhea te pai reka rawa ki aia. Can't beat the old bacon and egg pie though from Mum, and the apple pie and custard. Those are my favourites. Kua eke te whakataetai ki tōna te kaumāri matau, kei te nui haere tonu. Been a lot of extra different sort of fillings and gourmet meat, gourmet fruit, so those are the ones that have grown. Hei te pō te rātu e tū mai nei, ka whakahua tia te toa o te whakataetai. Enjoy your day and have a pie. Rapara tā whai te karere.